Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu lumumba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshulo wanono ranyireze fami ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka na mvuu na siha ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yahifadhi komori yako. Mwenyezi Mungu yahifadhi haina mwana mkomori ujihundu harumwe dunia mafi. Mwenyezi Mungu yarijali bahati nji na mvuu na siha rasi reze fami za hako. Watukufu ntina wakati mwinji wa ulata lukaya nga mjunji ambavi harma eze suje kadiri mwabienya ukaya Mwenyezi Mungu na hifadhi wa sonti pia hauka mwanadamu shinuti hinru mwanadamu ihajaji alawe daike nga wajihada yao ya ukaya hunu wakahujajua baki wadiwa za ukaya hohufa kaulaha. Watukufu dombushiri ya niheri na mvuu na bahati njema haina mwanadamu utouza ya Mwenyezi Mungu ambe mwana yo utouhunda mrumshe Mwenyezi Mungu ambe mrumshe nane utouhunda mrumme Mwenyezi Mungu ambe mrumme hauka toma ya mrumana riki wanadamu hanzana na ubenzana ritikeju wanadamu ikao waluanru maduhazi watou yelewe fasiri ya sheo watole fasiria respect shawalo juma wambambi na wambila nambi na upulana sheo haruma zerezo. Watukufu ngamina suje mbili zilo très important ika dernier temps zelangoza hangu wizongizo très occupé shangal forceo ngi obligé ho continuer combat. Wa alaikum salam mama Nizar, wa alaikum salam mama Nadia. Yesu jiama de ika don l'onion sujet ya mzaze mgazija ya rengi mwanyanya hemrumshaha mwanyanya emrumshewa hemwanyanya ya kama hiyo tuja hunu ikangwa hunu Marseille ya bila hakarti ikao tiyaha he huwasulunu Faransa owana wambia mbaba hao ya ukaya mama ngede na tonton na uwede mrumme wa hemwanyanya ikao ya zayo wana iho mayoti ikao waili kwa tina kirtas aba semru mshedi ya hundra mbanruko hamba resepisa ya hundra sejuru ya ena uenda mbiyo hatemrume ya wasuli hunu sazivuchi ya ukaya mzaze gedena ye mrume wahe mwanyanya mwanashuwa aba sarzamba ye mrume harohoda honi haukaya hambi ya mzaze ukaya na rohe endezahe haukowa na kwa jajuna biyandrabo zi ufanya udawena ye mrume wahe mwanyanyo ula mzaze ika oblige ya manene mruma hahe ula mwanamsha ulo mayoti ya pare ye mwanyanya ya pare mrume ya pare mwanyanya kwa tumjusiza suji ya bili mwanyanya sika onge pari ya siha komori vacances yenda ya mitsa mwana wandu yenda hata na wo mwana wandu mwana wa mjomba hahe huyu ni paroi Gamian live. Je suis en live. Je suis en live. Amjopar. Ya henda ya mitsema na wamjomba hahe. Merci beaucoup ma soeur mama Nadia. Finalement izo mwambia Henry. Hamwambia mwana wamjomba hahe ya ukaya. Narifanye namna ni hudeplason da mayoti. Waleze fami watijojwa kanga wemziro. Hamdeplason da mayoti. Ye mwanamshi wasuli mayoti habloke mwanamshi katupasa masuliano daenaye ngarjo uzamba ya juka ukuza ya koze ya juka usikitia sikitie au kakarna uparo buli wanashu hatu baike wende hata wafanya errori watorendo ajezenka baikao do rubamba watukufu rahare jajarma ze sujet do mwambia nyeuka hubasha do mwambia nyeuka gasina torabu hubasha
le 6 Desemba joka uifanya hamaendeleo ya homrani ikao ngarmone saoni ngarsiswe music ngarmone saoni haukaundo mraya yemaji ngalele sao ngabakio kemvwangenyao ipermete rendera rangedomo ritsimbe nana yepare heli amenyeha paske haina mrikao yanzu yendo basha ekemvwangenyao ekahalerungu jani hala kuran zawyan hala harma zenzia zawbira ho basha mruka tujwa ubira hema jia ililao yao yabon monesa nikazo dezihazi wandugwa tsimbao ye plasi ili maji ya dosiha wanungu angalia onamna hauke pare uyo imenye hapia ni juanza ho jimlifu ya hoa komoronti pia ile 6 Desemba hobasha mzeji baba ngarfanyao nsabuho yani twarabu vanu magalon ilo wa komoronti pia waje wa participe hawela rendela fanye ezamraya wenji na wenji wajuao waramboya ukaya rikansi ili emijia hatu ne miraya hatu ufanyiwa yani ne mazababi ni wandu wa mrashas de sirkali inu pare principal ikawa iviro ao haina mrikao ulokomor wendo basha yanzondo la douani ikabilo wa mzeji baba katujwa uvira yabungar paro wa komoronti pia rimwambieni ya ukaya garimparaoni et le 6 décembre pour la première fois hobasha mzeji baba wafanyao ndongoza husu nsabuho ili rendera lengezo mraya jemi jiminwa jina jomji wa nyuma za haikao ngwa parao wangu leo ili wende haruma zensabuho zetorabu zifanishiao hawenda warengeze omjiwa hao malanikao ye maji ya fanyadega jomji wa mkazi ikao usiku wa leo vendredi ngwa parao wa komoronti pia hunu Marseille ili hawenda ili warengeze malanikao ye maji do yamenya ngar parao wa komoronti pia harmomraya wahatu wahobasha mzeji baba rende le 6 Décembre harmwe esali ya magalon pour la première fois mu participer za mji hauka mufanya zepibu miulongwa parwana da monti pia ili waje wafanye ili washangilie zensabu za mji garim parao ni hanyoti pia ho hanza he rabbal alamin he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ili rendera rengeze zenzia ukaya ya saidi ya nzia ya fanyishiha Mwenyezi Mungu mrekompense na rende ya sonti pia harma zensabuho za homra ya wabasha mzeji baba le 6 Décembre hunu magalon rendera himilie ili lisaidie ngamone zo de zehazi yo de place publique au mzeji baba de yatsimbwa ili hanzar la tsemaji abogarim parao ni hanyoti pia ili mjemsaidie umraya wa mzeji baba basha ili emaendeleo ya mraya yendele ili rangeze ye place ikawa komoronti pia hani abiromra niho ragari rahemi nduka tutsojwa ubira barije garim parao ni le 6 insha Allah watukufu Mwenyezi Mungu narjaili yarnike zahir yarpone shari ne mabibi ne makababa. Écoute Shemar, vous pouvez quitter dans mon live, ok? Je t'ai pas invité. Mayotte de la Pindola, va là-bas. On parle de Mayotte là. Regarde critiquer Mayotte au cinéma. Va te soigner. Tu te crois qui toi? Comme Mayotte de la Pindola, Pindola tout la hin. Le critiquer Mayotte va nous. Haonga wesu. N'importe quoi. Je ne connais de wani kufuru zaudi ya wandu na pa wandu sheo na fedhehi wandu. Wishal fumba Mayotte na ivanu bo kababa. Bush. No voir. Wishal fumba Mayotte na ivanu. Karim zorma zela ivuzahanyu zahaina usiku tiktoku mtsoridunga mritsune mride heli mwenzao na hambe zomanza mle jankari mlege Mayotte mwirende pinde va te soigner. N'importe quoi. Zumbili Mayotte. Yadi ya Mayotte ndio yafuba Mayotte na ido. Misi de fuba Mayotte na ido. Quittez dans mon live pour aller te soigner. Mwenyezi Mungu narjale hirna baraka yarpone shari shahuwa na damu walone zitwa za magaya watso ujua savoir vivre watsongo komante raho jaona raho jaishia
walo hamanadamu wala hitima. Watukufu do mwambia nyaukaya gasina sujet mbili zilo très important ikangarjo uzamba owachamfu wazie wanadamu walaze hitima waile uyaukaya vanuri jangarjo ulawa mlo hansi pichabi hunduniani wallahi na Mwenyezi Mungu garjo baki manadamu wadovumbulu anaye Mwenyezi Mungu napone shari shahu wanadamu walaze hitima watowishi ya izoramba o shawajirende hama makababa na mavampiri wanzo wadokomante la hoja ishaze sujet rare jajarma ze sujet William Kale King rajajarma ze sujet do mwambia ni watukufu ya ukaya umra ya wabasha ele 6 Desembre garimparaoni harumansabuho yani twarabu ijo tsanganya ye master wowenji wa Komoro wahe ye utamaduni wa hatu hahuja rengeze umra ya wahatu baada ye maji ekemvange nyao ye maji ngaelela umraani wanduka tujwa ubira ye para imenyeha garimparaoni hanyoti pia raile za mji zihimilia ezamira suzihimilia ezahemi jihanyu siuhimilia ezahemi raya hanyu siuhimilia sihu jahason sipia hosolmazen sabu ezahemi raya hanyu nane mijia hanyu ekanjaja shami ureponde ze bendoneri ekanjaja miuhima banu tirongowa tizamba tilaliko wangu nyonti penga ni mazahidi si uhima banu riparo wangu ukaya mjikadha gwaona nsabuho mjikadha gwaona mahafali mjikadha gwaona nugoza usumaendeleo gari mparao ni hanyoti pia rendera himilie rifanye zenongoza hemi jihatu na miraya hatu karja parole wa ni sirkali karja parole wa daula karja parole wa wangu ituka uyonti waje warengeze emijia hatu kuku Nicole garimparao ni hanyoti pia jelikasi umparani rimparao ni usiku wa leo yetoarabu ya nyumadzaha nane torabu ya mkazi mwede hanyoti pia mahimili hayukaya izonje mazamji zendoza fanyishi rimpara ni ele 6 Desembre ya haina mrundami ye kansomo na nziani ganjomnika ye ben d'honneur ya hetoarabu ya hobasha ganjomnika ye ben d'honneur na haina mrikao ni mjua onani wa Komolonsi pia na rende le 6 Desembre ye torabu ya besha mzeji baba ranzondera rengeze ye place ne pare kao ya menyeha ikao wabuha mwanya emajika tusiha ya ele la homraani wanrukwa tujwa ubira garika tujwa ubira wanrukwa tujwa uyeshiha normal garimparao ni hanyoti pia ho hanzahi rabbal alamin ili rende rafanyani za ufanya rishaidie umra ya wabasha mzeji baba le 6 Desembre vanu magalo mjue hanyoti pia mwende masaidie wa mji mtukufu wa nyumadzaha usiku wa leo hunu la vistation si je me trompe pas mwende masaido mji wa nyumadzaha banda ngwafanya ontsabuho hemaji yenda na umenya hemaji yenda na ufanya dega wa mparao ni hanyo ntipo usiku wa leo mwende masaidie mwende mahimilie omji wa nyumadzaha bambao nana omji wa mkazi ka usiku wa leo gwarimparao haruman sabu ikao wazifanya garimparao ni tena ile 6 Desembre inshallah ekanga sina mwata iho kamgwa benze rendera himilio mra wa dasha ili hema endeleo ya mra ya dasha mzeji baba bande pare imenyeha garimparao ni hanyo tipia garanzo msanda baiko do kapitali kabana kapital on l'autre on demande msanda haina bahanu bola courageuse on nous demande msanda Ah, ok, Shemar, désolé. Watukufu, Mwenyezi Mungu ananike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu ananike musoma mashaga mjokaya à chaque fois quand je fais des lives, il faut nirongowe ni parwa komori bada udumra wa hangu. Ihondu huna zalhaniha, ihondu huna lelesheha, wodu mji wa hangu, hobasha, haswabasha mzeji baba, rimparaoni, ele 6 Décembre. Rijarme concert jokofanyisha unu magala watukufu ngarenda haruma eze sujet za hatu sujet cause le très important ranzo haina mzima haruma siya bui maatu hauka haini mlulo na nkili nguolewa ya ukaya yezembizi hundawo yensi hatu minga mrango kainu punition bandari himilia na harohombi na upeu. La courageuse, s'il vous plaît, concentre-toi.
concentre-toi s'il vous plaît. À ce live, arrête de critiquer que je vais aller voir Kiki et tout ça, s'il vous plaît, Mkanaberak, ou lunge message. Dami Huste Himdo Kanaberak. On a le droit, Rifanye Torabu, Siwana, Wahobasha, Moroni, Rifanye Tsabuho, Risaidie, Omrawahatu. On a le droit, Jemiji, Minwajina, Wafanye Zensabuho, Wafanye Zamiji. Kabanamru, Ukouhima, Yadole Wadaoula, Yafanye Zamji. Merci beaucoup Mkaze jusqu'à la mort. Merci Fleuro. Merci Steve. Narandelene combat. « 358 boulevard national, Fanny. 358 boulevard national. Il y a des adresses à restaurant on demande. 358 boulevard national. Watuko fumnyezi munarjan lehir na baraka. Mdojwa ya ukaya. Yemana wakomori wenji. Heze tambu juru harmweti. Leze comportoma mbir loni zo harma zerezo. No uhimiliana hawi hunu Faransa. No uhimiliana hashari homalahoni. No uhimiliana hangwandui wasi hawasi. Hauka kabanamru yanzu ya one manyanya ya avanse. Kabanamru yanzu ya one jirani ya avanse. Kabanamru yanzu ya one emanzani ya avanse. Wandwa himiliana haruhombi hatomalahoni. Koma Mwenyezi Mungu ajukaurere ya daika hauyarere ye mwanadamu ujoka na mahabanensi utsojodorere ya wanadamu wa peu ojawari pinisi rimerite pinisian ya gouvernement fantôme Mohamed Helilio ijeri correctione raili hunu manga nana komori rimiliana hashari Mwenyezi Mungu narpone shari ho hanzahi rabbal alamin riki wanadamu massage riki wanadamu dole wakaya tijanga mjulawa wanadamu wanga walo Facebook walo TikTok wajipao show haina usiku wanadamu wanga watakabar walo TikTok wamba wezuanza haina usiku wanadamu wanga walo harma rezo sosio banda omijini hao no mijini hatu kawaja kamwenje na connexion rija huni lpwezi twazi rilata garamba wa izoranzao gari pao sheo gari feve hiyo katsu pansi ya ukaya maudu on va quitter ce bas monde mrungu jobanu hasite mji hasite dina la mru hafishe foto la mru watina ujokaya unti ubinadamu c'est pas comme ça que je marche moi turam gamjo harma ce sujet chade mru duele wa ukaya pourquoi on est arrivé là pourquoi on est vraiment communauté ilo bizarre parce que wasi hawasi zero hozatu zirende haro hozabwe kutwanza wone mwanyanyu wa fami kutwanza wone mwanyanyu wa mbaba mzima nani wa mzazi mzima nani ade wa mji comment on va vivre en paix dans ce bas monde communauté zinrajina walo tranquille wanyenyekea wahimiliana harohonjema badi 6 gamjomba bi hosoma ye sujet nimlo fait TikTok et kaka mtu tapote j'exige comme exige c'est mon live et kaka mtu tapote na on a baike rawasuli 3000 tapota 3K gamjo couper live à TikTok je gagne rien là je vais couper et quand jao na tapotage à la seconde zawasuli haruma 3000 3K ou 4000K, je vais couper le live. C'est mon live, c'est mon droit. Et j'ai le droit. Mais de gérer et pas gérer. Gam donner quelques temps. N'jauna mata poté. Vous avez un plot pour protéger le live. Je vais couper. Watuko funga johar mon sujet. Yamanam shohat. Ikao. Njomba hahe. Yamanam mahahe wa mjomba. Mana wa mjomba hahe. Ikao hasikomori vacances. Bande hasikomori vacances. Il y a des onese familles. Merci beaucoup parce que me répondez je kadona kanza maraba menji gar shukura aux juhudi zahan. Haukaya nimlo TikTok tapoter à la seconde. Il voit celui dans le 3K et 4K. Merci beaucoup. Merci beaucoup et désolé comment j'ai parlé parce que c'est pas What's you méchant? Chambaki yabo comme des popotés, au lieu de tapoter, vous restez les bras croisés, Hamana da Mwalona Maungu Yemaya. Désolé les Kalimalo. Garijao Harma est sujet. Shababi Kawange Hunu Gepari. Shababi Kawange Gepari. Et Shababi oui a 6 vacances. Aussi à vacances, Hede il y a des familles za famille. Gajoka wenju wako sa vacances, wenda waji prepare waji arme. Wende wafanya zwekaudu wane masula baru wa manga. Na mdoju wanyi mlo Faransa, Komori ukaya, vanu huni olona sejuru ya enda yojwa uja Komori.
Yeulona resepise, yojwa mkinisha mdu haipashilia. Nana yeulona sejuru, ya diza ujwa pashilia, nana yeulona nationalite. Winji wajoi huwa manipuleni, bahari waja vakansi, na winji gwa resepise, ya kujwa upashia. Winji gwa sejuru za enna, gwa wa manipuleni kwa gwa nationalite. Shawe kaja manipule mru, wei hende hale shahai. Mnyezi Mungu narponesha ze sujets za leo wanu wanadamu wapama harma ze fami ze deux sujets ye sujet nzima mwanamshi arenge mrume wahe mwananya ikao haja hunu Faransa ye sujet nzima mwanamme ya sakomori yenda ya mitsa imana wa mjomba hai wandu wa ikao deli mrongo zao mdo joka ya hewe izo mrenda o mlihitima kamtuwe maz esprit kamtuwe maz ankil oui madame original Akob. Respect à vous. Ye hadisi jir do ka ye shababio ya si vacances. Bada si vacances hende oneze famille, hende hula sha shetani hende hamsubia, hau kaja msubia, bada habalia rohombi, hau harende hafantomu, hende hula halie mwana wa mjomba hae. Mjomba hae wa mbaba mzima mzaze mzima, dayena mzaze hae. Bonjour tata Fatima Ahmada. Banda ya henda ye fami kwa jajwa wala kwa jarambo ukaya hakawia shideni mwana wa mjomba ha ye mwana mshedi mwana wa mjomba mbaba mzima mzaze mzima re mjomba re mzaza mwana mme ye banda harejei kajajwa kahamiti les appels là les gens là pourquoi à vrai dire quand je suis en live les gens m'appellent au lieu de regarder si je suis pas en live mais ils continuent de m'appeler sûr et certain il va continuer de m'appeler. Oui, bonjour. C'est qui est pire, c'est quoi? Et moi, je me kajajua ka hamit. Ça y est problème, là, ni mrema o nyama kwa nyama. Comme karavi, oui, tajiro, alaikum salam. Mdotli ya ze kapoti. Na mdotli ya ze kapoti. Bomjo ka ya we ni mrenga o, ya un danger. Bonjoka ya we ni mrenga o we no mitsa ngejo anigejo kaibu na mtreze preservatifu na mji protege bende banaramba zinu hitima vanuka hulenge mwanamshe yuho wendo nanzia hau mwanamshe ikao yeti ugojojo uokaja uhusu nyeti mji mzima hau nyi mji mzima shakaja husu yeti fami hulemenya makwanyama muhisize mjemdole wanayuho utlemana wa mnaharamu sarivo mhundle madhambi yao. Oui, mhunda madhambi yao. Shango ndo arenge mwana wa mjomba ha. Ureme, kutuji protege, uhanse ka hukliye mnamaji, kana ukansante. Uhanse ukaya humhisiza, kana ukansante. Ya latif. Badala hende, hula komor, ya kadene mwana wa mjomba ha, she fami gwajaka ujua. Ye fami jusqu'à maintenant yo ujuo. Yo ujue hadisi abasal zambao de mzazi wa mwanamshi. De mzazi wa mwanamshi. Wode ujue hadisi abasal zambao. Badala ya mita. Haukaye mwanamshi abasange na 7 mois. Bientôt elle va coucher. Badala ya mita. E mwaname ajaza ya tuka ujua. E mwanamshi hampara. Hamwambia tukanga memziro. Haba je. Eskendame. Haba hai. Yenitujua mbakanda we pour rien. Alifanya zenongo yuan ibu wede mwana mjomba hangu. Wede mwana wahimwana ani wakuza. Shatu ambi realite. Ula mwana miambi elfanya. Haba ntuka na mwishie mtijo shanga. Ba mwana mshe yo ujua wana regle na balangi enceinte. Yo ujua usisadamu na balangi enceinte. J'ai bien confirmé. Ye grossesse ika uji manifeste. Harma 4 mois à 5 mois. Ne mwana mshe haka usisa damu. Ya wana damu gojo ujipose question. Izo kodi uyo ukiri. E wakati wasili 4 mois à 5 mois. Yodo wakata kauramba kange mziro. Paske mezila haka wona damu. Uyo ukiri ni wana damu mloma veke yo ukiri mtijo shangaya. Yo ukiri. Yo ukiri mruge mziro na mrugu siso damu. Yo ukiri. Alonzo izo kutuze juwa ya wabanga mukonfirme. Yo ukiri. Na wanja paro mita mtijo shanga. Si paro kazi wanrabo. Zamlwa kanzani mlole komori na hata ye Burundi njai wona njaparo iwona shakanza ya nzingamani izo na zilensi bavuni ye mwanam sharma 4 mois à 5 mois yodu wakati ya kaurambua ya jihisi ya ungakabalange mziro na balangu wono regle wakati la pare mwanamme mbaje pourquoi tu n'as pas depuis longtemps ha basi kawona damu
sika aussi sadamu komanjo ka uhambia na meka ikailini jokati uhambia parce que ani youlisa youlisa bomana mshe na we bomana mme na nyimjwa kangondo mareme yemana na kaujarme message hindu lokaya ula mwana mme hambia ula kuzinwa hahe ya ukaya na rifanye namna na taratibu wambie mama hao wende mayoti na ula mwana mshe kao ya kausoma ili ilsujar paro naibu yokomori wa hadisi hambia mzaza hai kamama gamina grossesse déjà ça timizi 5 mois na buya ni mitsa mrukadha mzazi hazingarashe iswa subhanallah ça veut dire quoi ça pourquoi mafanya zinu bon karna ujua wa kritike wala ho kritike ngajua kritike haukaya hapamaha waide mwana wa mjomba hahe mruju wa ulole mwana wa mjomba samrukaji urema mrukaji umhiba sharda liale penzo la hanzalende radio la uza watina ukuya kapoti ngarjo mitsa wala kejajuka yo aibu na izo zinaye kama na mshemraji na tiuhusu izo zina ngamzile pete njamba yo njema izo zina shaye kama na mshemraji na yatuhusu yoti aibu kahumita yo aibu banda hufanya zina sheka hurenge mzade yafahawe wambatisha nziani hujua kainu zina gamodoma hunde madhambi huireme yoti saka hureme kuzinwa yoti saka hulale kuze waha c'est pas pareil au kama namsha ulonziani mafiana manzana matombe maamuro wenda waireme watina kapoti yabongo jojo umlola haungo jojo ufunye maso hauwa beno il est pas de ma famille oui shawai we kuzinwa hae hasiabo ola mwanamshi habahiziwa honda mayoti e mwanamme habihaze malabe ha 1000 euro hamwambia jidoblo nde mayoti amba witsalisi damna mama hango na bala mzaze wo aniye mbaba mwanamshi de mjomba wa mwanamme wafanya namna wa manipule famika rumbe mayoti ba jau ili ye grossesse uyo wanadamu atujorambua na bala ngyo 4 mois 5 mois ola mwanamshi habahiziwa honda mayoti Rango wakati wa sulima yote gado la fanye 2 mois, bientôt gado la fanye 3 mois. Elle va faire 8 mois. Ye mwana me hambloki. Gamjobanu nuhurongo zebo sera. Gamjobanu nuhurongo zebo mwana me cinema. Ya ukaya mimi turamutsina parozia. Hoanile mwana msho hakubaike mwana mshe. C'est vrai, il a fait n'importe quoi. Sha, wedu wa mambi ya déplacer de mayotte. Hajojua ya baki komori ya parwana aibu yomle aibu wa mfami sha hajua hende mayoti banda hende mayoti bloqué il a qui à Mayotte et la personne à Mayotte katina mru Mayotte gon bloqué au cinéma hanike numéro ya hotsi upara bese kurenge numéro ikao ya tu affiché banda ngwazo mu évite wo kurenge numéro ikao tu enregistre ngwazo mu évite si jaba nuhurongo zeraidi tsuparata kutsujusa tufanya message atakutsu jibuze message za hangu wei mwana mshekao ulona 21 ans mwana wa mjomba ha kujao na nziro hohenda wa mkenzi watina outlia préservatif ye erreur ijilisre mais c'est déjà passé hum déplace wewe honda mayoti ili yende yabaki hula ya zaye fami watijo mzaza henguju si hadisi da mina mzaze zengo sozulu na mzaze bandi mwana hengu tabiho mayoti wallahi mnyezi mungu ngawe pari yeka kuja debloke mwana mshewoyi ye mwana wa mjomba ha wenda wa mbitsa kafa nyongwa ili majibi wakanywa ili mjibi wana mdojwa bwana washe baba ne problem ya hanyo nyuhansika ya no nyongwa ili mjibiwa waihala we mnamaji wa uhisa yinjia sa exita nyongwa ili mvibre sha yoluane chaque de mwana mshe katina fami katina mbambru mayot il compte sur toi ou comme des places de mayot pourquoi bo cinéma bo cassette ou so occuper mwana mshe wo ye kakujam occupe wam débloque wam par wam saidia wenda wa reconnaître mwana ha wallahi na Mwenyezi Mungu tu vas pleurer dans ce réseau uhundu bahati baguja parisa yema kalboshi nema bibi nema fantomu wa TikTok wa jo hafishe wa hubenwe hundu bahati ba hundu turamu ya ukaya turamu hanzango za sitara
baada tu para kujajus tuhetiza message kujajus wallahi na Mwenyezi Mungu baikeza longozi bili nai e mwanamshi afanya nai e mwanama afanya nai deja ngio trop tard e mwanamshi garma tabu mayoti jidobrie umfanye zalongoza ha mdebloke umsade mbandu yale mdebloke parce que umwambia renge nyumba mdebloke umlibie nyumba mdebloke umokipe haina mwezo mwelemba hingu hata jia zae uhunre namna ya hunre taratibu utijom hatiho hasufre bantina ubata nafasi rangu wakati mwanamshi anipara gamina mwanamshi hangu mwanamshi hangu gimayoti simpara ngwa para nao ngujo mokipe ngujo kade nae shanga exige les fantômes lini le pari na we mlika wa ujikaza armazerezo wa uheya armazerezo wa urongo armazerezo wallahi na Mwenyezi Mungu occuper ta cousine même si maintenant elle n'est pas ta cousine elle est ton chéri au cinéma ya Latif indi manana ba kazinu hitima Mane kaza lingurira donai des esprits fantômes lonizo au kari himilana hashari rimiliana harohombi kabati yanzaone manyanya kabati yanzaone fami kabati yanzaone mama bavuni mwe na mdide deuxième sujet joka huja parce que yongo na usikitif dazinu wizo lo wacha fois heze fami bainga mhambo cinéma yemzaze mwana mshege dépenser ye fami kwa tuju ambese a partir ya basabada gamlongo gejo tsonge fami wa juwe Willy in the side, bonjour. Gejo tsonge famille wa ramboué. Gejo tsonga, ye famille wa joué. Haukati one saka husi vacances. Wede mwana wa mjomba ha hadis, habi wa mayot. Yabora ili tsamba, habi wa mayot. Nemoto gemtit, gena 21 habi wa mayot. Yababa se famille wa joji babus. Eba wa mrukadha, yababa hudu wa kautsonga. Ye fama jahujue. Sha okipe mwanamshi yatike mayot ya sufre. Yatike mayot ya tabiha. Na hudu wa mdeplase. Dahari kututsa haujule hanihe. Mjula kahumitsa. Na wede mwana wa mjomba ho. Kamkara di madofunga ze hanyu. Kamkara di mgati tso bande haina babanu. Bande na manamshi ajinabi ujomo na uexite u bande. Shauti bande ne kuzini wa ha. Nyesi munalponesha rishanyo. Mrungu bande hasbabu kuzini. Wamru. Mime ina hali njweda tani bande ha kuzini wangu. Gamjo bande ya manamshi kao na monana jibi wanziani atuni husu. Gamjo excité haya mwanamshi kao na parisa na pana krake na parisa système ya ukaya se attirant shanti na ujani bande hasbabu ya mwanamshi kao wa fami babo yue hitima ndio na hili sheka se denziani mdo hanifanya nchenga ntlunia jawe rohe krake ha 10 sentiments parisa tireme yun sina wana haya kama ndo wajini problem sina wana haya njaji parujona haya kama mwanamshi atini husu mwanamshi toti wa fami yesi cousine Maudi titombarmo piège, c'est des tikansi. Gamjoji tsanti na uji tsanti zobar. Na mjibuwa, tijibiwa, ti parisa. Ole omna vibration. Wahe koro wakati nafanya nenda narema. Amjijabanu jitwa njajwe jitwa. Njajwe jitwa. Wale beki amba timita ailleurs. Izo zina, c'est pas bien. Izo zina, c'est pas bien. Shanjajwe jitwa. Haukaya njarangi mwana mshahanga. Njanenge kuzino hango shamana mshwendo nanzia ikatsende hata tishidi tiramene hata ngendami wallahi njajo jitsu shado ukaya izo zina c'est pas bien shamana wa mjomba ho kuzini subhanallah ya Latif Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema alafu mokipe parce que mwanamshe ngutabio deja anipara Banda deja satimiza 7 mois kudafanya 8 mois. Nyaneleze. Zetambu ya lonizo. Kajauna nzuru hona beka ya turam. Tifanya erreur jwese. Tipuama ha jwese. Tiredenai tizijua. Timwambia banda mwanamshika ça arrive. Ça arrive. Yo jom kinishaze erreur zikaya. Yo demana ikauka mru hafanya peshe. Mru tsahatabu hamnyezi Mwenyezi Mungu aswame mru. C'est ça. Yabwe mwanamsho hatu ebani akaunda hata yanipare da wajuna ukayehemi mru na jama yote na deplace wanekuze wahangu bandarifanya ngu ikao zeka sifanyishi yani deplace anvia mayot na jahunu nlo harma nyumba yabidin le yabidi anlis yabidi anlibe yabidi anlibi yatsoni para mimi boturam yatsoni para
yani bloqué et abo mimi c'est normal nous parle tout la mot désolé haize haishaitlo da minafanya paso hizo sitlo da bidi mruyambe shanga mwabi hokaya wawanile mwanamshe mkomori hujitoli yane mkomori uhambazi njaba mtla mazerezo shamparo mwelezi yani débloqué dan sujwa hununga minado ya jokosile yani okipe dizoni pare de perverlino gamu mrongoze shubinadamu ni mwetize message ni mpare ni mwetize vokali ni mwanzishi ndizo katsuni via. J'ai pas le temps, il y a où répondre des commentaires, s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oui, je suis là pour aider, mais je suis pas là pour appeler quelqu'un à aller secourir la petite. Il y a un matin, il Zamba, il me dit, oui, il les pervers, oui. Il y a une responsabilité, ça. Ok, c'est ça. Gamanzo le pervers yolo harmatambu mi uzamba we ngwanzo ya saidiwa we gamanzo le pervers linu ya ngeze responsabilité mwisha nyimla maze commentaire j'ai pas demandé aide ya mrende ya mtsaheyo gamanzo mjomba we abasar zamba ugamina mwana mshongu wondo ya mokipe ya mpara wa hadisi c'est ça shanga manzo le jingu linu ye maname woy ye kuze wa il me débloque. C'est ça ce que j'en ai envie. Si j'avais besoin d'aide, njoma bien ya ukanga mina besoin, nimlo mayoti mode mamrenki. Njoma bien ukanga mina besoin wabu yamlo mayoti yendi asekure mwana mshohaka. Non, njazamba. Yo urungunda mi. Mruanzo saidiwa mi uzamba. Oinga mrongoze mwanamme yekuze wa hai ikawa hafanya uchafu dae naye hamrendembi hamsimbiambi hamdeplaso da mayoti hamneglige. Wodu nifanyo message. Yabona Mourenso Jean Foller, moi, ce message, les commentaires, regarde mon commentaire, s'il te plaît, pour moi, désolé. Désolé, Wana Shohang, parce que je ne suis pas là pour demander aide. J'ai aidé mon demande, mais si de hésite, yolo har matambu, shawa ingaranzao le jinru, linu, pervers, la manam mahai, kuzewaha, yenda yam kansi, yam déplaçon da mayoti, yam bloc, gamanzo yam débloque, kuja yam débloque, wallahi na mnyezi mungu, gam huniko leona maudu, débloque ye mana wa mjomba ha, wenda wa mvitsa kafa, wa mdeplace wa wehamaliza ha, yenda mayoti, bientôt ngujozaya, gufanye wituma, mwana mshekange na tamboroni hahe, nge harma mashaka, na inge na grossesi, yo ujo mkinishi hafanya, hazaya rahemizie jaja, karikara diraranso upeu, wanaume wa Komoro wanda uzimiha nusu ya hanyu mapervers kamranti makranso upeu bagam jeuka kamti kontanizona ba ora ili moun déteste mais je m'en fous nsidi wasekanga weranse mrumshaha bahari yedo nangalia hani kem mrumshaha tonak bahambi mrumshaha ya ukaya no huona ngo suvetura mutsena ganjo huranti gamjo ni katonak Mrumshahi ha respecte mrumme ha zéro ni suive finalement ya waka usiku adungana deno wana de park deno wana hende park abwe téléphone gunangalio mrumme ham suprene hende park amun gunangalam ni katola kanwa est-ce que wo pe wo tu pe et yo tirombi yoro hombi ya wana me Komoro la plupart on déteste ben je parle de choses pour tranquilliser les cœurs de mes sœurs. J'ai le droit ya urongoza owana shohangu wajitranquilize watijangamizi hasbabunda si wanaume wa Komoro wa peu riso ujwe fasilia mahaba na nyanzo shara hatuka ya mrumsheli nupindo na rimtabish karjaba na shwatu kwa timamesha karjaba na shwatu kwa rendenai shamrumsheti sana mrumme yamba mrumme hawazifu bazili wohe ndi haranse mrumsheti na udula wa horeje zale kalimalo haina suku mfanyo video yekatwa solo masuja madam tujodo yamba Wumru kau ya tufungue mrumsha hetwala kanda rumzazi wa wana bahari ngunangalio. J'ai quoi? Dès que tu me regardes, est-ce que je fais avec toi? Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on s'appelle? Tu suis mes paroles. Est-ce que c'est obligé de faire du mal à ta femme parce que ngundungo? Parce que gouchezonada? Parce que ngousuveturam? Ou tu penses qu'elle est amoureuse de moi? Elle n'est pas amoureuse de moi. Elle est alors que vous me katolaka. Nyezi mguna niki khatima njema. Nyezi mga niki musomema.
Mwenyezi Mungu arijali kwa wanadamu audore konese njema. Mwenyezi Mungu arijali kwa wanadamu audojo ukaya. Mrumshe n'importe erreur ye mrumshe wayimzaze. Même singa sinana shohatu cause esprit zao. Zilende esprit diabolique dans le réseau. Wa ujabano aji twazengu aji fede waji pacheo. Chaque nautsunga kavune. Vous êtes toujours des anges envers nous. Ni malaika, ni madawa. Yabonga muhambi obo cinéma. O wakati wasakomori. Huende hubande kujatsaha mwana wa shwalo mjini hanyu shahurenge mwana wa mjomba hao humkansi dada humkansi kujata kapoti shahumreme nyama kwa nyama humhisiza hudiwa za ukaya valeka hufanya yemna majola hanjia wujwa unjia mwana izote na hudiwa za kakil plekil neige tu vas l'enceinte hupasha hujazaho e mwana mshaka wona damu panda ze 5 mois ngia kaujarambo kabalangi enceinte mwanamshe ujwa wonadamu na balange mziro wizo ujwa ukili nyimtsozi jwa kazo ukili yija apare mwanamme banda ika na 5 mois apare mwanamme 4 mois 5 mois et mwanamme mba pourquoi tu m'as pas dit depuis longtemps hamba ska wonadamu njaka ujua kabanu gabo grossesse banu izije mwanamme mwambia qu'est-ce qu'on peut faire hamwambia ukana fanya taratibu nube mayot hajabe mwanamshe mayot et mwanamshe ambia mzaza ha ukangami mziro hambia mzaza ya mnitz mzaza no kayo aibu hamde place abonda mayot yasi abonde ya mbloke ya bleki mwanamshe ka ukatsumpara e mwanamshe katsumne mwanamshe katsu kontem do tsotsindaye ye mwanamshe katsu jua mdu mayot itso ani yabo emdu ya mwansindaye ya mlibiye nyumba ya mpembandu yale ngojo mbloke humitsi mwana wa mjomba hawa ditina humbloke humitsi umajira ngujo nado ewa ya jua bale grossesse yedi ya dozungula sai wandu warame ya bale grossesse ya 8 mois ya 7 mois 8 mois yedi ya sai wandu adorema Nyesi mounar pone chari. M'débloqué. Je te le dis. Adinga m'répète. Gamuniko Léona Maoudou. Léona Maoudou. Et kakuja débloqué kuzinwa. Mrumshaha. Hawaraha. Wamitsa. Dadango jokaya. Ye kakuja m'débloqué. Ye mzade uo. Yomkinishiha. Ya hundwani conséquence. Game zero. Gena besoin soulagement. Gena besoin caressement. T'es loin. Haukaya humtsimbiambi. M'débloqué. Mbemba hindu yale. Mlibie nyumba. Hata ya azaye. Nge wakati ujodwa mba ukangu mabandone. Eka hu deklare mwana. Eka hu deklare mwana. Mbele zahawane le fijo mwende. Hani mlia una kutsongo bande. Ha? Heni maona gamanzo mle. Kamtiji fikiria. Ekasi wasai. Kaido hanzarke hamadani. Heni rao na tsoju sarihime. Jokari mitsa wenji. Jokari renge wenji. Jokari saliseha. Jokari tular mazerezo. Jokari. C'est ça. Shanda wali jwao heli rendao. Da wali jwao heli rendao. Njabe mwanamshe katsina erol bada we cousine. Mais erol zay mwanamshe je mets à côté. C'est une femme enceinte. Elle a besoin de paroles. Elle a besoin de soulagement. Elle a besoin de conseils. Je ne peux pas la harceler. De dire que c'est ton cousin. Pourquoi tu as accepté? Ça, on mis à part. On va aller là où il y a la ligne. Débloquez-la. Débloquez-la. Oui, j'ai compris. Arrête d'envoyer les messages à chaque fois. Oui, petit adobé, ce message n'est qu'un jamdjib ou djabana de Nipal. Et c'est obligé, ouvert. Vas-y, laisse après, je vais regarder après. Nyezi Mungu nanike khatima njema. Nyezi Mungu nanike musomema. Uliojwa ka uredana itsinjema. Uredana c'est pas bien. Kuzini wamdu kamtsa ndushe mdujwa umlola. Shamdu kamhibi. Kuzini wamdu mlola shamdu kamhibi. Yabo banda hupuwa maha. Uredana yi. Mde bloqué parce que wedo mde place da mayot. Utije humratsima yote humdalilia ya fa indu ya mpimpa indu yale ndio ya mlipie nyumba na wewe wambisa le kafa
Wodi wampropose kaida mayote ile fama tujojua ili wamja tujojua e mwanamshaji sacrifier ha néglige ha ransom somo ha garde heza mayote olio ya place bendel ya mhadisi zanro ya fanya tout pour qu'elle soit contente chango jom bloqué ou donner sa kaya ya turam là. Je vous dis vous les pervers gamji trompeo ya turam ya turam kana upar jobuli ya daba lamru lijeli rende manam shem komorinai hau manam memaurenai ay manam shem komorinai hau manam shem maurenai hau manam shem zwaninai hau manam shem malinai. S'il s'agit de la vérité, on va parler, on va continuer de parler. Non, non. Petite awonge ngeli koli wongu venzi en dérange. Usuli hanjia wongu wongu venzi en dérange. Watukufu ngaredao haruma et deuxième sujet. Shadwambia ukanwana shohangu, s'il vous plaît. Gani Komor. Nsikubali wanadamu walau hunu wabali ya zedeo za enero na 3 euro. Wajai hu wajawa mredani sinema. Namkera vinyo wanadamu ikawo umloko mori. Wanadamu wajuva kaso wenju kwa bali yao parfait za enero. Na 2 euro wajai hu waneze sakosh. No wana evya wabatani comme quoi on est déjà bien. Wao hunu wakwa hunu wakati wavayangu njema. Hunu onapa emluko uvayangu hunu. Wo originali na baba na wao chasi wasaya sito vaya simple ya kagarija sonda marché soleil rederu hulu za sirizanga boza 5 euro rija hujari menyenezi to amdokubali kabani hunu jao sijem kubali mjamdo ndo cinéma n'importe quoi. Nyezi munanike khatima njema yarnike musomema. Nyezi Mungu ahifadhi mwanamsho hakuwe ya waswili ya vuke ya zae na mwana hae ya mjumba witi ni kaleo na maudu. Montre-moi si t'es un homme ou tu me débloques. Shango jo mdebloke ukakajaliwa mlutoti dawe. Wede wambi haiho, wede wamita na wede kuzinwa hao gamuhuni komia di leo na maudu mdebloke. No hisaba na mjordi nuhitize message joka forum privé. Watukufu. Et deuxième sujet, je ne sais pas si je vais arriver parce que bientôt c'est le Juma. En plus, je vais aller au boulot. Comme on est au deuxième sujet, vous voyez, madame Cheulo, nous faisons ça. Et manyanya, emrume wahi manyanya, kama yoti dene manashwae, hajahunu, hapashi hakarti, ikawyoti ya mayotu jahunu. Hasiabo Golonge mrume wa himwanyanya bandedi ya eberge o wanade wao na wambia mbaba hao kaya mama gudongo fango kada takada ula mbaba hambia mrumshahamba no ujo hamu njusubute na game mrume wa himwanasho wangu ni mwanasho hange mayote mrume ba kama yote alafu ajahu no Marseille alafu garjo yamba après parce que j'ai pas le temps garjo yamba 3e jour inchallah. Ça fait très mal. Gouvernement Marseille, il me dit badala ze ndongo pia zambishia mwanam sheulo mayote hapare mrumahe katumjusiza hapare mrumahe katumjusiza ni mwanamshe hakadine mrumahe mayote wafanya namna badi mwanamshe ngena séjour ya ena mrume kajakana wafanya namna mrume ya tante mayote hatante carte d'identité wasuli hunu yabo ya héberger de mwahe mwana de mwanyanya himrumshe haja hunu ngedena ya basazambe mrume halauda honi wanabao wa ranti mzaza hao mzazi ha assume ngedene mrume wa he mwanyanya kwa tujusiza mrume katujusize mrumsha huluma yotie téléphone gajuja jerzambe parce qu'on n'a pas le temps shado mwambia nya ukanga juzambe 3e jour shado mwambia nukaya s'il vous plaît ndo hukana baraka wanashwangu mlokomori si wanaume luhnu Faransa wenji wa hatu rijao iho si wandu rakahunu rakai hurazala iho yo ujoi hungu jihada ukekanu majarobine ubeli ya kristali ni nanchengazi la pia de remarque ya ukaya mi je viens na sakoshishi na jana na mkoba waja ya nazila fei izozo ntipia wajiwa mtraumatizeni wa mrengeni walalenani wa mitseni wa mfilmeni wabaleze archivumbi izo waje hunu s'il vous plaît na mjiankili be wenji gona wandu washe hunu kwa na mrengani o wenji gwa joi hubanda hunu ngwa
tabi hao kwa tsuhunda le courage ya ushida wadragi wazadi wale hunu ikawa ja vacances gwafanyozo ikawa duwanzao wona mwana mme hajayo hajabalaze uvantaro hine batania hae. Méfiez-vous, 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 parce qu'on est méchants la plupart de nous les hommes comoriens. Rojai hongarja rim profiteni, ezungo zahanyu, rim filmeni, rifanya mapicha, rijado pasizana hunu. Yo ujokana akili na rengembari. Rojai ho, si huja, rim fanyani mafoto, rim filmeni, rim manipuleni, rijado pasizana ze numero, heni usuhoi ho wanrua jado mrengani. Mwana shangu na mjiankili, mtirando ya sinema noandrika wajayu hunu serari hunde mruyat le parfait sauf ye kangwa nda harmaze shughuli nzenye kumbi shonsi pia unjwa haonga mambo unjwa hanyu mbele anrabo mwenda hulaga mula préparer ce parfait mwende mrodo na shatu cinéma n'importe quoi nyezi munavukishwa na shahatu yavukishe mwana mshahatu ikao karna unjia rambe zinji ikao za udekuraje mwanamsha tukauge harma tambo kama mwanamshi ya wasuli wa yalona grossesse mwanamshi dans le coma parce que uomrikao ulo hunduniani ulo akhira Mwenyezi Mungu fanya miracle yahe emnatrumtituola habuha hakehelino iyo miracle shanga jokaya ila bahanika wasamiv wabidi wanjie mnahindrini wa helino mnahindrini wa helino yabidi anjie yende hata wamba gabirao hitsa vraiment c'est pas facile yo hamba miracle yabonga jokaya mwanamshi ulona grossesse yende hata yazaya uomrika Mwenyezi Mungu yamnikeshwa bahane bahata ukaya ila de bahanika ya dunia yakautsangaya shanga mjokaya ila tsinongo ilonyango natru wa helin wabilo mnanugo wa helin yende hata ibu haifanya mwanya ibu hamrufikiri sima c'est pas facile yabo mwana mshenge na bezo ya soulagement et mwana mshenge na bezo mahadisi mema yabo garambia ole jindu la hema na mahae kuze waha ikawo hamitsa nafanya ya mpare ya mhadisize ya msoulage ya mbemba hindu yale ya mlibi ya nyumba ya ketranquille ya jwauzaya shati jambe gumbloke ya keka hundu hindu ya hala ya keka limlibi ya nyumba e mwana mshohatu ye mwana wo ya jwamba nguru komba niho ye mwana msha jwamba guangamio bakarna mpata nafasi gamunuko 2 jours basi kina wenjeza kina ubunguza lewo na maudu debloke mo ekuzinwa hao wambe hamayoti wamitsa no de mwana wa mjomba huja humbloke hubloke mwana mshaikao utuna famima yote hubloke mwana mshaikao innocent wambitsa kafa makaujibu wanyo waili masisi mwanyo waili wakati makaurema abasarzanzao abasarzambao wedu wa mwambia ende mayot ili mtujo paranaibu pourquoi on bloqueo est-ce que vous binadamu ou crime vous pensez que je vais laisser vous les hommes méchants me donner ça tunai wallahi gamji trompeo shabwana shahang tu ram zia utijo vexe et madame Chebadange mzilo j'arrête je peux pas parler et mot ijoka contre Nemzade yatijoka na tambo je suis là pour la protéger et l'encourager hata aje azai Mwenyezi Mungu ujomvukisha ya mwasulishi shabwana shangu na mjiankili nohambye bojingu we kuono haya raili wo imwana mshe ikao kuzinwa hao mwana wa mjomba hao wasakomori kujenda watsaha yezilo iho homjini hanyu nezilo volovolo nezilo harmwe miji bahujo ziparisa uende wahise ujibiwa shahuono ya ukaa ngondo warenge mwana wa mjomba haa baada hurenge mwana wa mjomba honde hureme nyama kwa nyama shakujatli ya kapoti kujasa atla preservatif ekala mwana mshemrajina momjini haumkomori mzuani maore ngazija huka hureme comme ça yeti fami humitsa yokarjajo critique parce que ça arrive nyowa ili mabaga manzo mjibiwa yekaja uhusu hutlale goli yabona mjarange sha hourisa dorenga mwana wa fami au mwana wa mjomba Nyezi munalpone shari resitombe harmaze piège shekari tombe harmana washe ma ajnabi wenda monziani waloma excité ze sentiments zilolana ba renderireme ngabo mwana yanjia kabana ukaibu iyo hamba zina she aibu deka hurenge kuzini deka hurenge mwana mshaha deka hurenge mwana mshaha iyo de aibu
ya bobo cinéma gamhuniko 2 jours débloqué yemzada hao kuzinwa hao wambeha mayote wambloke utwanza mbemba ruyale utwanza mlibye nyumba kajale wa mndu katina mndu mlakabida msaidie itsotsinda wa mdeplace yabonga muniko leo na maudu mdebloke kuja mdebloke ngojo elewa. Nyezi Mungu anike hatima njema, Nyezi Mungu anike mwiso mwema, Nyezi Mungu arjali na baraka. Yesu Jacob Djilambi bano garjo yamba prochaine fois parce que abasangara nzorende mwenze mwamji rendi harmaze hazi garanzoro de jumani abokarna ukansibano lati wakati mwinji shadu ambia kawana shohangu je suis là msikani hata souci. Il y a pas un calboche qu'on va laisser de vous faire du mal. Il n'y a pas un calboche qu'on va laisser pour vous intimider. Jamais et jamais. Les femmes sont avantagées de ma part. Les femmes sont avantagées au seulement. Aukatizalani mzaze, mzaza tulamu hasufre, waiche, honilela, hatanwa sulivano, yaboga mjoka ya mrumme, sisa wana mrumshe. Mzaze do uzayo, wodo ugarde nongozi njihoro honi. Yabo wanawasho wa mérite beaucoup de soulagement. Wanawasho wa mérite beaucoup roi soutene. Wanawasho wa mérite beaucoup d'encouragement. Plus que nous les kalbosh. Manam medo koulela mana kom mzaze de mwenye mana. Yabo kanomba ni nafasi mredo na shwa tunai. Na manze mtsanze, kam na ulifanya hatamba habari, et qu'elle passe vraiment bien en réalité. Longue vie à toi, ma petite soeur. T'as l'âge de 21 ans. Vous tombez dans le piège. Vous avez dit wa uhisa, vous sesimuha, vous avez pensé aux conséquences. Tu arrête là parce que tu bidu ambelongo cause jom tabish. Non. Que tu bidu ambelongo cause jom tabish madame. Courage à toi, ma petite soeur. Je suis à toi. Appelle-moi quand tu veux, le moment que tu veux, l'heure que tu veux. Je vous répondrai, je vais trouver les paroles à t'encourager pour que tu sois vraiment heureuse et contente. Hésiter et sache bien que je suis ton frère et j'accepte que tu es ma petite soeur. Les kalboshilinu, Goudjo débloqué, Rahanza Rakajanza. Rahanza Rakajanza. Mdebloke, umtsahe samaha, umsulaje, uhadisi dawenaye, umbemba hingu, umlibie nyumba, hatu wakata jouzaya, udeklare mwana ngwa katoka gomronsi, yajidoblie. Hata mpaka deabo, boum, longue vie à vous, Inch'Allah. Nimlo Facebook, bye bye, à la prochaine.